kadukomeze nta kibazo. Twari tugeze kuri plates bivuze amasahani yo mu rugo. Spoons ni ibiyiko. Forks ni amafoke. Spoons ibiyiko. Forks ni amafoke bisanzwe. Cup bivuze igikombe. Cup ushaka kuvuga ibikombe uravuga cups. Cup bivuze igikombe. Refrigerator biravuze firigo nyine iri konjesha. Microwave ni bya twita microonde irishyushya ibiryo. Okay. Toilet paper ni papier hygienique nyine iri muri toilette ya toilet paper hygienique. Broom bivuze umukubuzo. Mop nyine ni nk'itorosho cya racket. Broom ni umukubuzo. Hari umugani bajya baca mu cyongereza uvuga ngo new brooms sweep well. Umukubuzo mushya ukubura neza. Uzi icyo bashaka kuvuga se? Iyo umukozi ari mushya akora neza nyine niko baba bashatse kuvuga. So dufite house bisanzwe iyi ni inzu. Aha dufite cooking spoon amarushi. Cooking spoon ushobora kuri mu rugo ugatubwira umwana ngo get me that cooking spoon, mereza iriya rushi. Give me that cooking spoon, bring me that cooking spoon, mereza iriya rushi, miriya rushi, nyakira iriya rushi. Phone case ni pochette. Pochette isanzwe ya telefone. Slippers bivuze nyine izi slipper twambara, izi nkweto twambara dukorana mu rugo na slippers. Mattress ibindi bivuze matera bisanzwe. Container nakubwiraga ikintu cyose gishobora gufata ikindi kintu aba ari container. Ikintu cyose gishobora gufata ikindi kintu aba ari container. Ni ukuvuga ngo niba icupa rishobora gufata amazi bivuze yuko icupa ni container. Niba injerekani ishobora gufata amazi ubwo iyo ni container. Na bag yaba container igihe ibitsemo ibintu. So we have dishwashing sponge, icyangwe nyine. Iki nyirumva dishwashing ni ukoza ibyombo, sponge ni ponge, ubwo ni ponge yoza nyine ibyombo, ubwo twebwe ni kimwe twita icyangwe. Dufite cooking oil amavuta yo guteka. Cooking oil ubwo bivuze ko abana oil zitandukanye. Cooking oil akara amavuta yo guteka. Dufite body lotion amavuta yo kwisiga. Ushaka kujya mu iduka ukati hey hello bakakubaza uti how can we help you, twagufasha gute? Ukabwira ati I need a body lotion, nkeneye amavuta yo kwisiga. Bakakubaza ati what kind of body lotion do you need, ese ukeneye amavuta yo kwisiga bwoko ki? And then ukabasobanurira bisanzwe. Clothes hangers, ubwo izi ni hanger. Clothes ni imyenda. Hangers ni bimwe tumanika imyenda. Ubwo clothes hangers ni udufata imyenda nyine, ubwo nyine ni amahanga. So byumva? Okay. Nail cutter ni igikata inzara. Mu Cyongereza mu Kifaransa ni coupe. Coupe no gukata, ongre ni inzara, na hano niko bimeze. Nail ni inzara, cutter ni ikintu gikata. Ubwo nail cutter na gakata inzara, ubwo gakata kaba coupe of course. So we have what? Hair brush, ikiroso cyo mu mutwe bisanzwe. Hair brush, ikiroso cyo mu mutwe uri ku blushinga umusatsi. So kayitiranye na toothbrush. Brush no buroso. Uvuze toothbrush uvuze uburoso bw'amenyo. Iyo uvuze hair no umusatsi, hair iyi ngiyi bivuze umusatsi. Iyo uvuze hair brush uvuze uburoso bw'umusatsi. Shave na kogosha. Ushatse wayita tondeze urayizi. Ushatse wayita tondeze. Shave nyine kari abakoresha biyogosha iki byose. Dustbin bivuze puberi. Puberi kubyumva? Puberi. Dustbin ni puberi. Sunglasses ni amafime. Sunglasses bivuze amafime amwe twambara kugira ngo twirinde izuba ridukubita amaso. Sun ni izuba, glasses nyine ni rinete. Sunglasses ni zera fime z'umukara. And then here we have a power bank. Power bank nyine iriya kuri telefone ducomeka kugira ngo umuntu uza kudushira turi ahantu tutacomeka tuze ko twabasha gucomeka bisanzwe, sibyo? A power bank, that's what we call a power bank. Here we have earphones. Iya bivuze amatwi. Phones na amatelefone. Ubwo iyo bavuze ngo earphones bavuze kuteri nyine. Ekuteri. Headphones ni bya bikuteri nyine biba ari binini ukuntu ushyira ku mutwe bisanzwe, sibyo? Ibi ni ibikoresho dukunze kwifashisha mu buzima bwa buri munsi butandukanye. Urumva yuko anytime ahantu hari hose wajya ushaka gukina kimwe mu bikoresho. Ni ingenzi rero kuba uzi uko icyo gikoresho ukeneye cyitwa bisanzwe. Kuko nyeka yuko uramutse ubaye uri nko mu rugo ushaka kubwira umwana ngo where is cooking oil, amavuta yo guteka ari he?
ushobora kubaza mugenzi wawe mu bantu where is my body lotion, ese amavuta yanjye arihe. Ushobora kujya ku isoko ukavuga ngo I need a dustbin, nkeneye dustbin nyine kugira ngo ujye ubishyiramo utwanda igihe wibereye mu rugo bisanzwe. Earphones ni kuteri, broom, umukubuzo, mop, crate bisanzwe. Ibi ni ibikoresho byo mu rugo. Niba bed ari igitanda, pillow bikaba umusego, remote control, television, charger, mobile phone, water bottle. Urabona ko ibi byose biri hano n'undi n'ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi. Nta kintu kiri hano tudakenera. Wanyereka ikintu kiri hano tudakenera? Noneho niba ari ibintu ukenera mu buzima bwa buri munsi, uzakenera no kubikoresha mu rurimi rw'icyongereza no matter what. Uri kumva icyo kintu? Niba ari ibintu uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ubu ngubu biroroshye ko ubu ngubu twajya tujya kwiga igikoresho cyose tukakivuga mu cyongereza gisanzwe. Toilet paper, book, whatever bisanzwe. So ibi byose biri aha muri rusange ni ibikoresho bisanzwe dukoresha mu buzima bwa buri munsi. So ugiye guhera hari ugenda usoma, twumva ufite imbogamizi mu gusoma, ngenda gukosora. Toothbrush. Vuga tooth. Apana. Paste. Okay. Okay.